Thobela, dumelang, ke a le lotjha, ke a le amogela mo semoya ka Dr. Makgabo. Le kgono re tlo bolela ka di-chakras. Ke tlo le botja ka di-8 chakras, mo e leng gore ke drawile mothonyana mola, ke le ka go le bontšha gore na di-chakras di dula kae mo mmeleng wa motho. So le kgono re tlo bolela ka 8 chakras, tše e leng gore 7 ya tšona di sepela mo mokokotlong wa motho. And then ya mafelelo ya bo 8 ke le gore e ka mo godimonyana ga tlhogo ya motho. Okay. Di-chakras ka bose tšona di feta 8. But today ke nyaka re bolele ka tše mmalwa tše e le gore ke le tshwaretše tšona. So a re tlo tsena kudu ka re ga ke tlo bolela lo tše ntši ka re ga tšona ka re ke rata gore le try go nkwešiša rena ke bolela ka eng. Ka gore ge re tlo bolela ka chakras, ditaba tša di-chakras ke tše dintši kudu mo e le gore ge nka thoma ka re ke di bea ka moka mo videong e tee ke tlo fetša ebile ke le tlhakatlhakantšha. Before re thoma, ge e le gore ke mathomo o tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela ebile re re naba maoto o ipsene ka taba tše re o tshwaretšeng tšona. O seke wa lebala go subscribe, wa rata page ya rena, wa kgotla notification bell yeuwe gore ka mehla ke re uploada di-video o kgone go tseba gore re uploadile di-video. And ebile re kgopela gore o share video tša rena le batho ba bangwe ba ile gore wa tseba gore ba ka di thabela. Ke a le leboga. Jale re ka thoma. Okay, ke le tshwaretše di-8 chakras. Ke rata go le botša gore chakras e no ba di-chakras. Di-chakras ka Sepedi a gona lebitso la tšona ka Sepedi. Ke lekile go checka le mo Google ka bona na chakras ka mina eng ka Sepedi. Di-chakras e no ba di-chakras. Mara ntho ke nka le botšang ka yona gore nka no di-chakras ka no re ke maatla a lesedi. Akere ke maatla a lesedi a e leng gore a sepela mo mmeleng wa motho. Akere before ke thoma mo di-chakras ke rata go le botša gore mo lenaneo le la rena la semoya ka gogo Makgabo ka Dr. Makgabo ga re nape re bolela le batho ba le gore ba na le dimpho tša semoya fela, re bolela le batho ka moka ka gore batho ka moka na rena re le batho re na le spirit, re na le soul, re na le mmele. Lo tše ka moka na tšone tše tharo tše ke tšona di bopang rena re le ka mokgono. Ge tee ya tšone ka sebe gona go ra gore bophelo bo ka sebe gona. So gore re be gona mo lefaseng re phele ka mokgwa re phelang ka ona gane jalo lo tše tharo tše di a nyakega. Ene ge ke bolela ka di-chakras ke di-chakras di bohlokwa ka ra maphelo rena mokana ga tšona. Di-chakras ka mehla di nyaka gore di bulwe di seke tša blokega. Ge di-chakras di blokegile motho o thoma ba le mathata ka ra bophelo le malwetši a ba gona a mantši a o fapana. So di-chakras santše di budiwe di santše di lekanelwe ko di lekane ka mokana ga tšone. Se ka kgotša chakras e nngwe e le godimo tše dingwe di le fase santše di sepela ka line e tee ka bose tšona di sepela ka line straight. So santše o make sure gore chakras tša di phela di le mo lineng e tee e le go line e le gore e tla ba le line ya spinal cord sa gago, mokokotlo wa gago. And chakras di a matlafatšwa. Re di matlafatša jwang? Ka go ja dijo tše di napegetšego, ka go phela ka tsela e napegetšego. So that's why ke re di-chakras go na taba tše dintši ka di-chakras mo e le gore ga ke nyaka gore ke bolele taba tše dintši ka nako e tee mo e le gore mafelelong ke tlo fetša ke le tlhakatlhakantšha. So step by step le kgono ka ra video ye ke tlo ba ke le bontšha motho o ke mo drawilego mo e le gore ke a le bontšha gore okay chakras ya mathomo ye re bitša gore ke eng e dutše kae, ya bobedi jwalo le jwalo. And then ka next video ke mo e le gore ke tlo tsena kudu ke tlhalosa kudu ka di-chakras gorena di bohlokwa jwang ka ra bophelo ba rena. And then next time ke tla dira video e leng gore ke tla ba ke tlhalosa ka go bula di-chakras, go di lekanetša le gona go di matlafatša. Okay, ka ke boletše ka re batho ka moka na rena le di-chakras and re santše re tlhokomele chakras tša rena gore re seke ra ba le malwetši, gore o se ka kgwetša rena le go se ke tshepe ka ra maphelo a rena, gore o se ka kgwetša re ba le ntho le ya go se ke thate. Go ka bona motho a sa ke thate a rata motho o mongwe kudu go feta yena o tsebe gore ye nngwe di-chakras tša gae sepele ga botse. Go ka bona motho a tšhaba go bolela pele ga batho, a tšhaba go fa speech pele ga batho, a ena le dihlong o tsebe gore ye nngwe chakras tša gae sepele ga botse. Go ka bona motho a phela ka malwetši a gona go fela o tsebe gore ye nngwe malwetši ya di-chakras tša gae ga botse either e blokegile goba se sengwe. So ge re tlhokomela di-chakras tša rena e tla ba e le yona tsela ya gore maphelo a rena a sepele ga botse. Re je dijo tše di nepagetšego ka ge re tseba gore go na le dijo tše le re fepa nama ya rena, mmele wa rena.
ene go a buša go ba le dijo tša semoya jwalo le jwalo re tla re bolela ka tšona le tšona. Okay, chakras nkare kore nka no re ke lebili le e leng gore le sepela le mokokotlo akere le thoma mo mathomong a gore mo mafelelong a mokokotlo akere mo spinal cording mo se felelang gona, and then e ya godimo go fitlhela mola hlogong akere ke ka mokgwa di sepelang ka ona di chakras, and then di jalo ka lebili le e leng gore le a rotator le a dikologa. Lebili le ke lebili le le gore le tletše ka energy ka maatla mantši ene le na le seetša se se ntši akere, ene chakra engwe le ngwe e na le color ya yona, chakra engwe le ngwe e na le color ya yona akere, ene go matlafatša di chakras tša rena go ra gore tshwanetse re tlo lebelela dijo ka ke setse ke boletše ke ya mathomo. Ya bobedi gore dijo e tla ba dijo le dilo tše re dinwago go matlafatša chakras tša rena. Ya bobedi e ka ba nthwela ya go meditator ge le ka lebelela picture ke e dirile moki e bontšha motho a meditator, tla re bolela kudu ka meditation. Okay, and then ntho ngwe gape ya tlo matlafatša chakras tša rena ke taba yela ya go exercise go a thuša. A rena pre exercise ka baka la gore re nyaka go loser di weight, re nyaka re be le mebele e mebotse. Ge re exercise le gona ke tsela ya go matlafatša le go lekalekanetša di chakras tša rena gore re se ke ra ba le malwetši. O ka lebelela gantši batho ba go exercise a se gantši ba ka lwala, mara rena re phela re dutše poleke teng re sa exercise re tšwa fa le go sepela. Ge ke tšwa ka ga ke tsena ka ra koloi a ona nako le nka re e re ke sepele ka maoto ke exercise ke o tlolle maoto, ke rena batho le gore ge re thoma go lwala re ba mathomo boletše bo etla bo thoma ka rena pele ka gore ga rena nako ele ya go exercise ebile re tšofala ka pela. Ke yona ntho o dira gore ntho di chakras tša rena di seke tša sepela gabotse, and then ntho o tshwana le yoga le yone ya thuša kudu go matlafatša chakras tša rena. So go na le ke tlo dira video e le gore ke tla ke bolela kudu ka go matlafatša chakras tša rena ke dilo tšo swantše re di dire go matlafatša chakras tša rena. Okay, ka ke setse ke le tlhaloseditše ka di chakras ke dilo tša mohuta mang gomme ke tlo thoma ka chakra ya mathomo. Chakra ya mathomo ba bitša gore ke the root chakra. The root chakra e dutše mo motheong wa mokokotlo, e ra mo spinal cording se felelang gona motheo wa mokokotlo. And then chakra ya bobedi re bitša re ke sacral chakra. Sacral chakra e dutše ka mo fase ga mpa, mo fasenyana ga mpa ke mo e le gore sacral chakra e dutše gona. O ka e tlhokomela a e kgole kudu le the root chakra. And then chakra ya boraro re bitša solar plexus chakra. Solar plexus chakra e dutše mo sefubeng sa rena. Sefuba ke stomach. And then chakra ya bofo re bitša gore ke the heart chakra. The heart chakra yona e dutše mo kgauswi le pelo. And then chakras ya bo 5 re bitša gore ke the throat chakra. Throat chakra e dutše mo re metšang gona o bona mo molaleng mo throat akere go ba le molala ka mara molela rena le a throat, ntho e re thušang gore re kgone go metša, phapi re thuša re kgone go metša dijo le dino ke gana mo e le gore e dutše gona. Chakra ya bo 6 re bitša re ke the third eye chakra. Yona e dutše gare ga mahlo a gago mo ga bona setse mahloša ona ka mo godimonyana ga mahlo go na le di-eyebrows go na le dintšhi tšeke, yona e dutše mo magareng ga di-eyebrows mo magareng ga dintšhi tše tša gago tša mahlo, ba bitša re ke the third eye ke leitlho la boraro. Okay, and then chakra ya bo 7 ba bitša re ke the crown chakra. Yona e dutše mo godimo ga hlogo, gore mo godimo ga phuane ke mo e dutšeng gona. And then chakra ya bo 8 ba bitša re ke the solar star chakra. Solar star chakra yona ga se e dule mo mmeleng wa gago, yona e ka mo godimonyana ga tlhogo ya gago, e dutše ka mo godimonyana ga tlhogo ya gago. So ke tšona di-chakras, ke yona introduction ya di-chakras tša rena gore tsebona ge re bolela ka di-chakras re bolela ka eng. Ke le chakras ke rile ke maatla a lesedi a e le gore
a sepela mo mmeleng wa rena a ntse a dukologa a rotator a dukologa a rotator a ya godimo le fase kona matla a re ke kona matla a lesedi a ile gore a ka mogare ga mebele ya rena. So ke a tshepa gore le kušitše ka di chakras di re tlo go bolela ka tsone segale, and then ke le tshwaretse taba tše dintši ka di chakras gomme le gorena chakras engwe le ngwe e bolela ka eng. Okay, a re boele morago mola go di chakras tšela tša rena. Chakra ya mathomo e lego the root chakra. Chakra engwe le ngwe ba gagešo e na le color ya yona, e na le mmala wa yona. So chakra, the root chakra e lego chakra ya mathomo, color ya yona goba mmala wa yona ko mokhibidu, ko mokhibidu. Go ra gore go setse o bula yona chakra ye, o tla bona gore ka nako ngwe o apara diaparo tše le di na le bokhibidu ka mogare, o je dijo tše le di na le bokhibidu ka mogare, goba dino tše le di na le bokhibidu ka mogare. Ge ke tlo bolela ka dijo mo a ke tlo bolela ka dinama, ke tlo ba ke bolela ka lo tša go tshwana le ntho le di-vegetables, merogo ya rena le di-fruits, dienywa tša rena. So ra gore mo red chakra o ka kgotsa le gore ntho tshwana le tamati, ntho o tshwana le apole khibidu. Root chakra ke e dirang gore motho a be le boitshepo, motho a kwe a le safe, a bolokegile, motho a ke kwe a na le boikokobetšo, ke yona the root chakra. Chakra na bobedi e lego the sacral chakra, mmala wa yona ke o mo orange. So ra re le yona go setse o e bula goba o e matlafatša goba o e lekalekanetša le di-chakras tše dingwe, o tlo apara diaparo tše le gore ke tše di-orange. Le ka sebe diaparo ka moka mare go ano ba le selonyana se se orange gana mowe mo mmeleng wa gago. Le yona o tlo kgotsa o inwa dijo tše di na le bo-orange ka mogare, ntho tshwana le namune, ntho tshwana le orange juice, dilo tše le gore di ka sepišana le ntho tshwana le pawpaw, jwalo le jwalo. Ka sacral chakra o kgona go kwa o feela di-emotions, go kwa di-emotions tša gore maikutlo a batho ba bangwe ka yona sacral chakra, o ba le kwele bohloko. Ene ka yona sacral chakra o ba creative, go ba creative ke ntho le ya gore o kgotse o ena le kore motho mo creative ke motho la gore ka mehla kgotse a rata go bona a dira dilo tše di botse, a rata go bona like motho mongwe motho le gore o rata di-business goba ke motho le gore o na le menagano, kore menagano e le gore e tliša dilo tše di botse, di-ideas ke yona chakra rena bobedi. Ge re ya go chakra ya boraro e lego the solar plexus chakra. Solar plexus chakra yona e tsamaišana le mmala o mo yellow, ya ra gore go e bula goba o e matlafatša o tla ba le kobonyana something se se yelo mo mmeleng wa gago, le dijo wa ja tše le di na le boyelo mo go tšona, ntho go tshwana le banana le tše dingwe gape. Ka sacral chakra wa ipotša gore wena o dira dilo, ko sacral chakra e o dira gore o be le maatla a o dira dilo, o seke wa ba le o postpone, o dire dilo, o be le confidence, o be le maatla a go dira dilo, o seke wa ba le o ke tšhoga, and o ke o le motivated, and o ke ebile o ena le boitshepo. Ke yona solar plexus chakra. Ge solar plexus chakra gago e bulegile e matlafaditšwe, o tla ba le boitshepo, o tla rata go bona wena o dira dilo, o ena le maatla a go dira dilo, o sa postpone dilo. Chakra rena ya bo 4 ke re bitsang gore ke the heart chakra, yona e sepedišana le mmala o mo green, o mo tala lerata. Go ra re yona ka yona o ka apara go setse o e matlafatša, o apara dikobo tše le di na le bo green, and ebile wa ja dijo tše le di na le bo green, go dilo tša tshwana le di-spinach, go dilo tša tshwana le di-cabbage, go dinto tša tshwana le apola e tala e green, jwalo le jwalo. Ntho tshwana le apple juice ke tšona tše di nyakegago. Yona heart chakra e bolela ka lerato,
ka heart chakra o ba motho le gore wa ke thata a bo motho le leng gore wena go le wena o rata motho mongwe kudu go fetiša wena o rata o please batho ba bangwe go fetiša wena no ka the heart chakra wena o tla pele a o be selfish lenkwešišeng a o be selfish o ba motho le gore wa ke thata batho ba bantši ka lebelela batho ba bangwe ka nako tše dingwe go tšele gore motho la ga ke thate o lebeletše go kgatlhiša batho ba bangwe go feta gore yena ke kgatlhiše ge motho a ka tla go yena a nyaka selo se se itseng a ntse a tseba gore ga ana sona goba selo se a nang le sona ke sa mafelelo ka boka la re yena ke motho o rata go ratwa ke motho la go rata go reka lerato a ka tša selo sela sa mafelo a se fa motho la yena a šala sena selo ke ntho re bolelang ka yona motho le gore heart chakra gage e gabotse e bulegile e matlafaditšwe wa ke thata wa ke tlhokomela go ke thata ba gagešo ke mo le gore batho ba bangwe le bona ba tla go bona ba tla go notice ene ebile ba tla go rata ene heart chakra e sa bolela gape ka go rata batho ba bangwe o ba le lerato mo bathong ba bangwe wa ba le kwele botlhoko mo bathong ba bangwe o gopole gore o ke thata pele then go a kgona go itla batho ba bangwe le bona wa ba rata ene ebile o kgona go receive go amogela lerato le ba go ratago ka lona chakras ya rena ya bohlano ke re bitša gore ke the throat chakra the throat chakra ke la ke re go editše mo mogolong yona e sepetšana le color e blue ge yona o e bula o e matlafatša o tlo apara diaparo tše di blue ge yona o e bula o e matlafatša o tla ja dijo tše le gore di na le blue ka color ka mmala ka yona throat chakra wa bolela ga o na dihlong ga o tšhoge o ke tshepile o bolela nnete motho le gore throat chakra ge e bulegile e matlafaditšwe ke motho le re tlo kgotšela gore o phela bolela dinnete ka mehla ga se motho wa go rata maaka ga se motho wa go rata go lweša batho ba bangwe ga se motho wa go ba le masebo throat chakra ge e bulegile e matlafaditšwe o bolela dinnete ebile o kgona go kgopela se o se nyakago o kgona go rapela o kgona go bolela le badimo ba gago ka tsela e le gore ba go kwa ene dithapelo tša gago di a arabiwa ge throat chakra e bulegile le mo berekang gona ga ba ka re ema kwa pele o dire presentation o ka se be le dihlong o tlo no kgwetša o ya le yona o sena dihlong tša go bolela pele ga batho ga ba ka re addressa batho ba ka re amogela baeng jwalo le jwalo o ba le maatla a le a go ema pele ga batho wa bolela le bona o kgona go ba a motivational speaker jwalo le jwalo ke motho le gore throat chakra gage e bulegile e balancitše e matlafaditšwe re fetša gape re ya go chakra ya bo 6 e le go the third eye chakra color ya yona ke e ba bitša gore ke indigo okay ke gopola le check rona color indigo color rona ke jwang ke gopola le yo nona le checkeng e nyakile tshwana le greennyana so indigo ke color le gore gantši o tlo kgotse le gore ke mixture wa di-color tše ntše di itseba ka tša color tše pele tše tharo kgotse le ba di-mixa ntšitše then ja tliša the color indigo e no re ka re ke be ke ngwala sona structure se sa ka se ke be ke sena di-color tše dingwe that's why ke dirile so mare next time ke dira ke tla nyaka ke tla reka me-marking pen e le ya di-color tše dintšhinyana gore ke kgone go dira ka yena gore yo ngwe le ngwe le kgone go bona color ya yona so ge third eye yago e bulegile e matlafaditšwe ke mo e le gore o tla bolela ware ke a bona you see o a bona third eye yago ge e bulegile o kgona go ba le dipono divisions o kgona go ba le tšona third eye ya gago ge e bulegile intuition la gago le yona e ba godimo o se ka lebala gore mo the heart chakra intuition le yona e ba gona mowe gut feelings ge third eye ya gago e bulegile o kgona go ba le di-psychic senses wa sensa dilo o bona dilo ge third eye ya gago e bulegile o ne gore o tswaletše mahlo a gago mahlo a mabedi mara third eye ya gago ka gore e bulegile wa kgona go bona dilo tše e leng gore batho bangwe ba kgone go di bona kore o kgona go bona dilo tše di dirala in the spiritual realm
dilo tse le di direla ka semoya. Ke nyaka go botsa ntho nngwe šone ge third eye ya gago e bulegile o dutse ka mo ntlong go ena le moleko ka mo ntlong le a ke re mohlomongwe go na le sebatana se le re se rometšwe ka mo ntlong sa o se tsebalege mohlomongwe noga or something ntho e le re ke ntwa bathakate ge third eye ya gago e bulegile ka o ne o tswalela matlho fela third eye ya gago e bulegile o tlo kgona go e bona ntho ele o tlo se bona sebatana sele goba matlho a ntse a bulegile third eye le yona e bulegile wa se bona sebatana sele wa e bona gore no go na le noga ka mo ntlong wa e bona e feta moso or wa bona spirit motho le o tlhokofetse maybe ka ba spoke ba roaming spirit nyana fela wa bona o kgona bona se sengwe re ka dula re two ka mo roomong ge nna third eye ya ka e se bulege wena ya gago e bulegile or gore go third eye e bulega wa bona motho ka mo ntlong gana ka mo roomong ka moke a ime gana mo gaufi le rena mohlomongwe a kere o bona mogakolotsoka a ime gona mola a apere seaparo se se itseng wa re go nna wa re mogekoloki ke mang nne ke lebela ke tlo go botsa ra a gona motho moke ka ba ka rona ka ra wena fosho wa gafa le wena ba bona ka re maybe wa gafa go se souwe ke third eye ya gago e bulegile ge third eye e bulegile wa ba bona bathakate ga botsana fela third eye ya gago e bulegile ga mothakate a tlo tla ka gago ba tlo no go bontšhana botsana fela gore shuo o etla o tlo mmona ka third eye wa ba bona rona motho o etla o tlo dirang o tlo dirang o mmona a sa tswelela ke third eye ya gago re tlo bolela ka kudu ka yena third eye ke ele gore ke rata le go feta le go e bula rena re e bula jwang mara ga o bula third eye o be careful because and o be strong because ka third eye o tlo bona kore di-spirit ka moka tsona ka go fapana re tlo bolela kudu gape le ka di-spirit le di-demone o ka kgona go di bona le Satan diabolos ka sebele o ka mmona le manyeloi o ka bona so go bula third eye o tsebe gore o tlo bona dilo ka moka tse le gore wena o rata go di bona okay chakras ya rena 7 e le gore bitsa ke the crown chakra yona mmala wa yona ke o mo purple gora gore o tla ja dijo tse di purple tse le na le purple ka color wa nwa dino tse le di na le purple ka color wa ba apara diaparo tse le gore di na le purple ka color go di matlafatša ka the crown chakra wena o tla ba o re I know ke a tseba crown chakra ke yona e dira gore o kgone go ba connected to the spiritual realm. Crown chakra le yona go na le di-vision tse le gore o kgona go di bona ka the crown chakra. Okay, and then chakra sa rena mafelelo, the last chakra. Chakra rena mafelelo ke ele gore bitsa re ke the soul star chakra. Yona ke rile ka ke setse ke tlhalositse e dutse ka mola godimo ga tlhogo ya gago kore e mola godimo yana ga the crown chakra. Soul star chakra ya gago ke yona le yona e go connecta to the spiritual realm. Kore ge soul star chakra ga e bulegile gore o kgone go ba connected to soul star chakra. Tše ka moka tše 7 o swantse o bereke mo godimo ga tsona di bulege di balancege di matlafatšwe di lekanele ka mokana ga tsona mola di le sowe and then ke mo e leng gore jwale re thoma bolela ka mola e le gore o kgotse le gore wa kwa spirit se tšwa mo mmeleng o kgona go ya into the spiritual realm o kgona go kopana le manyeloi o kgona go kopana le modimo o kgona go kopana le manyeleo a gago a semoya o kgona go kopana le badimo ba gago ke ntho re bitsa gore ke the soul star chakra. Ke a tshepa ke tlo le gomela gana moki a ke rate go yela kudu go le kgone kušana ke bolela ka eng and then re tlo ba le more videos about the chakras. Ke a le leboga.